So sesikhulumile ngamanomo nomhlanzi babo lesibani esihleli funa manje singene kulaba enithi Izinkanyamba. Yeah, okay. Now la einkanyambeni funa sicacise kahle hle. Inkanyamba ilento abathi ama-Celts, ama-dragon. Bazi amangisi ukuthi lelo gama lelo bathatha kulabantu base lithi ama-Celts balapha ku-Scotland kanje. So dragons, ama-dragons lawa bawazi kakhulukazi ngamashayina, ikakhulukazi eziningi zangapha ku-Asia zawazi kahle ama-dragon futhi babusebenzisa kakhulu lolo lwazi ukwenza lento le ekuthiwa i-feng shui, yeah, ngokuqondisisa ukusebenza kwe-energy ukuthi i-energy iba positive ibe negative. So you have to encourage i-energy positive ukuthi ize kwakho ukuze ube ikakhulukazi uma usomabhizinisi. So they have the thing of feng shui. Phezu kwalokho babe-understand ukuthi ama-dragon lawa ayaba nomthelela kwi-weather. Manje makube nephepha kube nento engalezo kuyaye kubhekakala ukuthi i-dragon ethile ngabe ayicasikile yini, so kwenziwe into zakhona babenza nemidanso le yabo. So abantu ababeqikelela kakhulu indaba yama-dragon ama-Asians. NaseJapan bayenza the same thing, go-Korea same thing. Dragons, ngisho ama-monks Tibet, they have that understanding yama-dragons ukuthi into enjani, inkanyamba. Now la thina e-Afrika ama-dragons, izinkanyamba siwazile futhi besiyibandakanya kakhulu nawo. Manje-ke futhi into yakhona ukuthi abengaziyo into yanamngawubani, so ukuhlangana kwethu nawo bekuba into efihlakelwe izanusi, abantu abakhethiwe, yabo. Kuba amakhosi oselwa abantu abakhethiwe kuyibona bazi. Ingakho uthola ukuthi kwakunamakhosi ayekwazi ukuphazamisa isimo sezulu. Ilento yalobudlelwane nama-dragon, izinkanyamba. Now ziningi iy'nkanyamba ezazikhona phambilini. Kwathi ngelinye ilanga kwenzeka iphutha lokuthi lesizwe sesiphinde sabuya manje, sesiqala phansi futhi sesithola amandla ukuthi siphinde sizozama ukunqoba futhi. Kwabamba khona ukuthi sekufanele futhi ama-dragon azisitheze ngale kodwa. Angithi umhlaba nje wesihlala kuwona nje kuningi okusithele ngapha egcileni kwabo esingeke sikubone ngehlo lenyama. Kuwumsebenzi omkhulu owenziwa lokho ukuthi kufezeke ngoba laba basuka e-Europe. Mele uzibuze kahle, uma besuka e-Europe bawahamba wonke amazwe lawa negolide, babazi ngani ukuthi bawufike bathole igolide lapho? Abazange bagcwaneke kakhulu endaweni ezingenalo igolide. Into yabo yathi nje ilandele igolide. Angisho ukuthi ngithini, kepha laba babe nakho ukuthi la kunama-dragon khona
kunegolide, ngoba umsebenzi we-dragon ukumaintaina lento ekuthiwa ibalance phakathi kwabantu nomhlaba. Abantu mase be-rich kakhulu sebengenwa umoya we-greed, kwakufanele ukuthi i-dragon bese ihlala kuleyo ndawo leyo ivalele lo mcebo sebewutholile, ngoba wawubahlanyisa. Yabo njengoba laba nibabona nje imisebenzi abayenza emhlabeni ibulala umhlaba, ilesi sifo se-greed siyabahlanyisa. Sesibahlanyisile futhi sizoqhubeka sibahlanyise ngoba abekho la ngokusemthethweni, sibeke eceleni. So ama-dragon lawa mina engiwaziyo esengaxhumana nawo ayisikhombisa. Akhona amathathu asalele asahoqa ubuthongo isikhathi eside. Ikhona enye la emva kwami futhi eyilalele. Wakathi ngilanga ngiwela la umhoshana la nathi manje kuneziziba la ngaphansi. So mangiwela umhoshana la kuphume laba nethi inyoka ithi eyi sengikhathele ukugadana nale ndawo yalo muntu, awungisize phela ungibophile la ukuthi ngisebenze ukugada la, awukhulume naye angidedele. Bese ngithi mina no, ngizokhulumela kanjani ngoba wena naye la nixoxe ngingekho, so angilazi udaba leni ukuthi lithini. Maye kubophile ukuthi uhlale lapho ugada, hlala ugade, ayikho into engizokusiza ngayo mina. Yothi mhla sekufanele ngibavuse bonke, mhlambe uyokukhulula, mhlambe ngiyakakhulula, angazi. Yabo. Bakhona-ke labantu abathi banezinkanyamba washe wacima. Angazi mntakababa. Isikhathi esiningi basuke beyikhulumela ngalezi iy'nyoka zeziba basuke bebhizi nazo. Ngeke ngiyenze ividiyo ngelinye ilanga mayelana nazo. Okay. Now, ihlanganaphi indaba yezinkanyamba nezithunywa? Ihlangane ekutheni ekuqaleni kungokubona kahle lezi dalwa zenkanyamba zazikade zikhona. Yabona nje abantu abenza ama-archaeologists, anthropologists badideka ukuthi kwenzeka kanjani ezinye izinto zibeyithole kukhona abantu abenza imikhuba efanayo kodwa behlukene different continents, kodwa amabhano engakabi khona, kwasha wacima. Yebo, umbhano engekho kodwa inkanyamba zazikhona. Abantu bagcwala lonke izwe behamba nalezi nkanyamba lezi, sihamba nabo, kube khona into ezenziwayo, kube khona izinto ey'dwetshwayo. Kunemdwebo lapha ko-Peru bathi hhayi shuthi kwakudwetshwele ama-aliens ukuthi abone ngebhadi-ke lapha ePeru. Kahle kahle kwakuyichibi elikhulu kabi leliya. Salivala njengoba savala nalapha eSahara, waphinde wavala nakhona kuyichibi elikhulu. Senzela kona lento yokuthi kumele kusithezwe. Mhla waphela ukusitheza-ke cishe lokho engikhuluma ngakho uma ngithi inkanyamba niyokwazi ukuthi niyibone. Phela nizokhumbula ukuthi umhlaba umusha, kangakho kade saba khona emhlabeni, siningi izinto esidlulela zona.